Reci mene s tim. Ispravi. Ispravi, što se na krivu? Eto. Nisu prekinula, snima i dalje. Evo ga. Božić u Kopenhagenu uskoro. Još koji dan. Ovdje se pravi nova zgrada. Ovo je centar grada. Komuna. Zgrada komune, opštine Riješice. To je to, štetačka je tamo. Snijeg pada, topi se lagano, ali još uvijek pada novi, tako da je strašna zima.